Mateo capítulo pandu. 8 bafariseo la basandukeo beyako kwaya okuunyika bopinga okuti obalekisa ondimbukiso yimwe yokiru. Eye wabakumbulula hati kong'olosi bulinga hoti kwiya utanya momo kiru kukusuka omele hoti etairi ombela omokiru kukusuka kwenda kwa sitika wakulihi okulimbuka eti chilikiru pwai kotena okulimbuka olondimbukiso byo bina bilingiwa otitumbulukila tsamiha haitsotsuka honga chiyongola ochilimbu pwai kachihiwa ochilimbu te china tsayona. 8 wabasya waenda olondonge yapitina kesinya kwenje byabalako okwambata ombolo. Yesu wapyalabo hati lunguki kwenda yubuli etumbisa lya bafariseo leli lya basandukeo. Kwenje bali bangula pokati bati katwambatele ombolo. Pwai Yesu omo achilimbuka wawapula hati abakwikolero litito nye bubangwira okuti kawambateli ombolo lopo katsolombolo-keli kawa ibalukili olombolo bitano byolohuluka ibitano wanolipo obitenge bing'ami lechitsolombolo epandu bali byolohuluka ibikwala tsolimbinga wanolipo obitenge bing'ami nye katsolombolo-keleli okuti halomboloko ndakalalo kubangula lungukile tumbisa lya bafariseo leli lya basandukeo. 8 chabalomboloka okuti etumbisa lyomboloko atukula te obilongwa bya bafariseo la basandukeo. Eti Yesu eyakofeka ya Kaisareya ka Filipu 8 wapula olondonge byaye hati molomanu votukola ndati. Bakumbulula bati Vamwe votukola vati Yohana Opapatisi, vamwe vati Eliya, bakobo vati Yeremia pamwe uprofeta umwe ukwavo. Eye wabapula hati pwayene vunukola ndati. kwenje Simono Petro wokumbulula hati ove ukristu vumola suku okasilo mwenyo. kwenje Yesu wokumbulula hati asimono amola yona wasumuluha momo hamunuko wakutisitulwila te tate okasikiru otso usapwila siti ove Petulu pohanda yatso nungilapo ekongelo lyange kwenze olonholo byonzembo kabili yuli mwiha olosapi byosoma wokiru eti okutilaposi chikutiwila kiru leti okutuluilaposi chikutuluiwila kiru. 8 alemela olondonge byaye ati kokasapwili umwe okuti ame Kristu. tundeopo Yesu wafetika okusapwila olondonge byaye okuti tosisamela okwenda ko Yerusalemu kwenda okufukinisilwa obina byalwa lakulula bitunda binene lawakwa bisonewa wabisapwila abo okuti opondiwa kwenje opindwiwa eteke lya 3. Kwenje Petulu wokowongela pokanene yo wafetika okulemela hati Ang'ala suku kakachitave echi kachikeya kokwove. kwa Yesu okung'walapo wapyala Petulu hati asatana pita konyima yange ove wandingilo chilondokwa momo bisimilo byove habyasukuko byomanu. 8 Yesu wapyala olondonge byaye hati umwe ndao yongola okung'wama kakalitende valye yemwele atikule kulusu lyaye ang'wame momo woyongola okupopela omwenyo waye upesela ng'o pwai uomesila omwenyo waye usanga chikwatisa ndati omunu ndaonganyala olwali lwosi kwenze otakisa omwenyo waye omunu opitisila nye vomwenyo waye momo molomanu iya lulamba waishaye kumwe lovangelo baye kwenze omwisa omanu bosi omunu ndobilinga byaye omunu ndobilinga byaye mopyolene siti ochili bamwe bataikulo kabamahi okufa toke bamola molomanu iya busoma waye.